Kwa ihinda iraya gicigo giki gia Githunguri gikoretwo kigomeirwo ni thina wa unyui wa njohi na njira nene, undu uria wacungiriirie DCC wa mwena uyu Rose Chege kuga mihango ya kunina njohi cia ibango ni irituhite, kuona aria magirirwo kunyitanira nao kumihukia maronekana ta maranyitanira na endia njohi handu-ini ha kunyitanira nao. Akieraniria na andiki a mohoro wabici-ini yake mwena wa Githunguri hindi ya kurekereria njohi iyo, munini wa County Commissioner mwena uyu Pheristers Ngumbao augite kurekererio kwa njohi iyo ya makiria ma mirioni 1.7 oro uguo ni igutha inene, kuona ni ihotometie mirutire yao ya wira. Ngumbao augite manyitite njohi iyo kurumirira makaya ma muingi, no na thengia wa kurutira muhuri biacara ucio mukana ndaigana kuigwa, na riria manyitire njohi yake no igoti-ini yahanyukire akimathitanga, kuria wabici ya thitango cia muingi yacokire gwathana njohi iyo irekererio. Covid ilikuwa iko kwa peak, wananchi walikuwa wame complain sana vile vijana walikuwa wanarundikana pale, na mwenye hiyo wines and spirits alikuwa afuati regulations hizo zote za COVID-19. Wakati nilienda nikamshika mara ya kwanza, nikampeleka station na nikamuonya kwamba afunge duka yake, mwanzo aende atafute license, lakini hakunisikiza, aliendelea kuuza hiyo pombe. Kuringana na Ngumbao, muhuri biacara ucio ni akunuraga njohi iria endagia na akamitukania na indo ingi, na thutha ucio kwenderia muingi, undu uria ugite ni ugwati munene kuri aria maracinywa. Akisha toa pombe kwa manufacturer, anakuja anatamba, anachukua vikombe vidogo vidogo, anagawa ile pombe, anauza. Kwa hivyo tunaona kama viongozi wa hapa anaweka our youth ana expose our youth into so many dangers, kwa sababu ile pombe ikiweza kuingia sumu, vijana wetu wataweza kupotelea pale. Ihinda-ini orore ugite Mwendia ucio ndakoragwo na marua ma wendia wa njohi, akiuga na thirikari ya kaunti ni iregete kumweruhiria marua, kuona ni akoretwo akimagia na njira nene. Riu wabici ya thitango cia muingi ikioroto gukirikana yaya gukorwo ni iranyitanira na muhuri biacara ucio, kuona ndetigagira. Minister of Health walikuwa wamesema every outlet wa install anti-washing stand na hii thermometer ya kupima temperature. Wakati nilienda pale nikamuuliza kwa nini hajaweza kuinstall zile regulations ambazo Minister of Health walisema, aliniambia yeye hawezi kufuata regulations ambazo haziko gazetted, na kama ninataka niende niambie the President of Kenya gazette zile regulations ndio aweze kuzifuata. So he operates with a lot of arrogance, he operates with a lot of impunity. Riu Ngumbao wagikaira thirikari ya kaunti ya Kiambu undu umwe na County Commissioner kaunti-ini no Wilson Wanyanga kunyitanira na kuhitana na thina uyu uria ukoretwo ukimagithia toro na njira nene. Na mimi ningetaka kuuliza the County Commissioner Kiambu and the Governor Bwana Nyoro watusaidie kabisa ili tuweze kucontain one Moses Kuria. Kameme TV githie na mbere na gukuguriria maria maregariura kaunti-ini ya Kiambu, njitagwo Wanjiko wa Wanjiko.